I'm Kumjari. Ngasi videos di aigi subscriber mahiro yamna JLPT gi matangda video amtang sembiro na harakodagi semjaba video ni JLPT habisi magi long form da haiba taragadi Japanese language proficiency test kawi ko masi overseas ke student jingna ma na tammi ba Japanese language to kadai phau khange haiba dugi kan evaluation ta unaba semba exam ni ko masi ka overseas ki mphama number da di kan Japan Foundation haiba sina ran tawe Japan Foundation je kan embassy Japanese embassy gi makha da leibani ko aduga Japan dana ma je kan Ministry of Education ko Sport and Culture aduga kano Science and Technology gi makha da ran tawe ko Japan da masi jina akoina karam matam da kan use to ga ha ga di akoina heng kai job apply to ba matam da ko adu natragana Japan da haidi master tamba graduation tamba adu PhD to ba adu natragana kan Japanese language tamba matam da sigi certificate se yaw ga di yamna laina kaino Japan da lakpa ya ba bi kan lambi do adu oi ba hai tare ko adu da masi yamna maru oi exam ni ko Japanese language ski manung da ko atope exam bu dile ko adu maru oi na di kan JLPT jin yamna kan maru oi masi ka 1984 dagi kano mokoina kano masigi exam se kano tawgi starting tawgi ne zo hai ko masi hujiki ona di malem da hai tar ko lam nempu 40 countries ta masigi exam se panthe JLPT je se him de exam ani ra panthe ko amana July da duga mana kano December da JLPT gi exam je India da di mafam yam ko ma panthe je the description the changbira yeng bio aina PDF file ama upload to thamjabuni adu da mai center jing du lom yaw ban hai tare ko JLPT ki exam je level manga le level manga je kai ke no hai bata ga di N5 N4 N3 N2 N1 akhoi exam tha ba ho ji N5 te ko moina ke N5 se moina kari ha ga the ability to understand some basic Japanese na sidi yam live akhoi sentence pattern hai ba iba the vocabulary khangba tuni ko mai khangba gi matam tuni ko official introduction gumba to ba ai adu pa mi ai gin adu ko ka je N5 yaro ko tuni ko adu N4 the ability to understand some basic Japanese na sidana ka N5 ta gi vocabulary masing hena khangbe halani adu ka babam ga samjana ba gi ju yawra ni adu ka bab pe je te samjana ba khot pa ju N4 gi matam ji yawra ni ko adu ke N3 dana ability to understand Japanese use in every situation to a certain degree. Sidana vocabulary ju masing ji yam khala ni aduga kare ha bagi mai siju ko masing yam tamani adugi mathakta mo akoi day to life ki Japanese akoi day to life hing baji da no to buje akoi ngangnari ba Japanese si kana use to ba haidi haiba ju adum haira ne ko aduga sentence ka je yam sang adum I baju ngam gi kan astes to ne ko haide bab ka je kan nam ga bab ka samjana ba mi am je si N3 gi kan astes to la ne ko adum ka N3 ji bu khang ga de apoi no ha tare ko ka hanjan ha do le ngang ba sak ko de to life ha tare ko no am de ta bu ta apoi use to i language se dum kan N3 gi astes to la ne ko adui matung da ka N2 je to understand Japanese use in every situation and in a variety of circumstances to a certain degree N2 je la kan da de newspaper je 100 akoi na kan pa bdi ngam gro ko adu yam da kan 50% gum bdi ka akoi newspaper je akoi na pa ba ngam ba bi kan stage to la ne ha tar ko adu N2 je pa ga de Japan da haidi mafam amata da job ke apply to ya re Japan da na ta India da ju N2 certificate se yam no wang na kan beru le na khan balam ne ko India da N2 certificate se pa ga de dum job apply to ko dum ya re ta adu N1 da na ability to understand Japanese use in varieties of circumstances na ko N1 ji da di kano akoi na language tamba gi ko overseas student na language tamba gi di JLPT gi matang da di kano N1 na roi be exam ko asi khang ba je haidi nga sai newspaper du lo
पाब लम हायरानेबको हायदि न्यूज़पेपर दे इदेबा मयेक मयाम दे अरुबा मयेक मयाम अमसु यावरेबको इवन आइबुक त पागम देबको आइजु एन2 खतने पास तो जे हायदि मखाताना आइ एग्जाम थाबा ngam gidabagi kano du oigibani ko aijo newspaper paaba matamda 50% budi dum paagam aduga arem 50% budi akoi kano haita dictionary yaudra di kano tawba ngamde haita akoi paaba ngamde haita re ko aduga n2 ga kan n1 ga je si lakpa matamda di akoi na Japanese society ko mogi work culture aduna ta ga mogi literature mo aduna ta mogi moral haidra wa khalon je si ke n2 cái N1 thì cái gì à phải là cái nó tàu u bưng mà này có khăng bưng mà này mà hai đi mỗi cái N2 N1 cái exam thì mỗi cái reading section nó nằm mà giàu này có reading section thì đó à phải cái này hai bên mình làm thì mỗi Japan cái society cái mà làm đó mỗi cái work culture cái mà làm đó mỗi cái literature cái mà làm đó cái reading section thì giàu cái này có à phải là đồ pa đó cái nó phải là cái nó tàu bưng mà này ở Japan thì ari làm mỗi Japan cái đi làm nó hay gì có mỗi đi sang tàu giàn cáiasi đi khơi làm đấy đi sang đó cái sum basi đi ngasi phao đó cái lấy tiền cái dân cái mà mi dân ta bên nó đúng mà anh hay ta đấy có khơi đi cái nó sẽ blend gì đó JLPT cái mà nó exam mình just thôi có đó cái mà cái nó đi value budi JLPT nó budi hand đó có đó mà cái exam je net test có net test net test mà cái sẽ hiểm đó mà đi exam je taru la pang thôi có mà cái mà tăng được thì tôi mà tôi nó Google là sang cái những view có mà cái details phần nó Google đó làm lấy bên này đó mà ta Japanese language tam mà je lubra cái nào không biết có giao ấy đó ấy rồi là đi mà sẽ lại sẽ pa cái đi lu để ta có lại sẽ pa cái đi lại là hai ta cái nào xăm là the metric exam có 10+2 cái đó graduation sẽ hiểm tam mà cái fail rồi có sát ra mà mà nó cũng giao ấy đó có lại pa đó cái đó cũng chấp anh hai ta cái language thì mà thì cái math cũng là physics cũng là nát có phảiว่าขั้นยามนะถ้าได้แบบนี้มาเท่าตัวตาแต่ให้ตาสิที่จ้างนายนะพอน่าว่ามาก็ตัวตะการว่าให้ตาเลยก็มาให้เดี๋ยวไปนะยามนะเที่ยงแล้วก็จะที่คุณมาใช้ได้กี่กันว่าจะlanguageต่ำบาดุมหอบเลยนะมาให้จากข้างหน้ามาต่ำแต่มาที่ exam ตัว pass ต้องมาบุคคลคนนี้นะคิดตั้งบุตรกันอัศกันบุตรช่างเนี่ยดูก็ลุยให้นั่นที่ขันเดียนหายใจ Japanese language เซลุยให้พวกมันมาบุตรกันเลยก็สิลูจีก็ได้ไว้ตัวน้อยกันเดียไม่ยากสินี่ก็กามาร์กี่วันนั้นที่เขาไม่ได้ล้วนนะมาที่ว่า Hindi language มันกามาร์เป็นที่สมัยก็ดูลุยให้นักขันเลยนะก็ไม่ยากสินี่ก็ไม่ยากสิยามันกี่ใบหายใจก็ไม่ยากสิยามพวกมาทักทำมาขันจะเอาหุ่นมาสู้ก็มาสินะจูกันลูหันบันนี่หายใจก็คนไม่ยามอยู่ว่าขันได้ยามลูนะขันลันบ่หายใจก็ดูว่าคนนั้นทับตัวแต่ก็ตาว่าไม่ยากการสิเดียดคนนั้นจะที่อันนี้เด็กดีดมนุ่งที่กู practice พุทธวรกดีดมยามไล่นะดมกันให้วิจารณ์เดินก็สิ่งที่ไม่ให้ที่มาสร้างกันคนละจะไปทุกที่มาข้าปวนให้ตาเนี่ยยามนักการคนละยามนักขังก็ดูว่ามาจีนตั้งคนละกันนักคิดตั้งขังเนี่ยก็ดูนี่คนละไล่ตั้มมาเด็กกันตัวเด็กเลี้ยงก็ตั้มมาเด็กไม่ดีกันแค่นั้นก็จะกับบุหายกันadun ngasi gi wena de JLPT gi matang da matang asida lo senjere ge tu ga matung ta ba am ke na no tong ba ha de Japanese language tam ba gi matang da khang ba le ga su ai gi kan da ko ai gi WhatsApp number kan description da hapsaram ge adun ta ga YouTube ta dum kan mo am message ta dum kan to bi ro ko adum happy ram ai gi ta shoi ta nam anjar